abatwari umugabo wanje abatwari bose umugabo wa nyina umugabo w'abatwari soko umugabo wa nyina ari mu cyaro cyangwa uzaba intwari papa nitwigwaneho yitwa Michel yavutse ku ngoma yiwe yitwa Michel Rukunda Shema okay bite aho muherereye turabasuhuje inshuti zacu badukunda natwe turabakunda turabasuhuje yamba aho bwije n'imwiriwe aho bukeye mwaramutse amazina ni wa muhungu wanyu Ekene Ntwari ukorera ku kinyamakuru cya Show TV 99 mukomeze mudukandire kabisa subscribe mukomeze muzikorere abatarakanda ariko nabakanze no gukomeza bakareba ibiganiro no kubisharinga kugira ngo dukomeze tubazanire ibindi byiza uyu munsi turi kumwe na Miss Mulenge araje abibwire abatamuzi bamumenye ariko hari abamuzi Miss Mulenge ababazwi siko ariko hari abatakuzi nk'abarundi abanyarwanda rero nibaze barebe Miss Mulenge bibwire kugira ngo bakumenye waho sawa murakoze amazina ni Nyazirajali Nuwase kandi umutwari umutwari w'abaki abungura hari undi murara watuvutse mu pasiteri yavuze ejo bundi ngo nitwigwaneho naje ndo mutwigwaneho cyangwa abagwanashaka n'abagwanashaka twigwaneho nk'abagwanashaka twigwaneho ndi mushiki wabo uri mushiki wa twigwaneho iwacu ni mu Minembwe kuri Karongi nuko ahubwo ko ndumva ubizi umaze igihe kingana gutima no muri Kenya muri Kenya mfite imyaka 5 ariko navuye ruguru vuba cyane naho kajya 2018 turatinda cyane aya nje ndacyari mushasha n'amakuru menshi uracyari urayafite cyane waje bita byaratangiye naje bita byaratangiye waracitse se je ncika oya ntabwo nacitse none bazubwira amakuru ya ruguru iwacu hari n'iki kuza wibuka ruguru byose ndabyibuka kigiki uvuga nka 2 cyangwa 3 iwacu ikintu nyibuka ibuka kandi wamureba ko ndahareba iwacu nibuka kuti wabyibagiye oya byose ndabivuga ariko oya ndavuga ibintu nibyo wasabye nibuka guhoma no gutoragura ukuzi guhoma cyane kuri Karongi hari ibiti kweri zo gutoragura niho nyine byabaga no guhoma kamuza wibuka guhoma gukenyeza haje kazi ko bitanga ibitaka bitatu ejo bundi nabonye umugabo umwe wavuye muri Amerika ari raruguru yagiye gusura abavyeyi raruguru ahashika ahantu asanga ko barahoma yamatangira no barahoma warabibonye kara video ni sawa kabisa nambona neza naba nibuka kuta abakobwa ruguru bahomaga ibintu bimeze neza no kuvuga ngo byo nibyo nibuka byose ndacyanavyibuka ariko je ndacyari mubisi ino mu mishasha ntabwo ndatsinda ariko vuba ko ndasubira ariko kuntu umeze wogira ngo wavukiye oya ntabwo nahavukiye oya ipe ntabwo nahavukiye je nduyi ya ruguru iwacu none wavuga ngo niho kiza imisatsi kaba kera barayisokoje gutya imisatsi ho cyangwa se uwawe ewe no wanje umusatsi wanje wonyine ufite umusatsi mu minsi kabisa niyo mpamvu rero hano hanze hariho amakuru y'abagwanashaka baje kubwira abasore ngo batahe baje kubaka igihugu ubu nyine kirahari tuvuga ngo carafashwe
kirahari cyarafashwe tuvuga ngo igihugu baragifashe kuko kirahari abantu nibo bagiye twarahunze tuva mu gihugu none ko baravuga ngo abasore batahe wayumva nawe ayo makuru arahari ni ukuvuga ngo hari intumwa zatumwe nyine kuvuga ngo zibwire abantu batahe ese ko wenda urambiwe kuba iw'abandi mu gihugu c'abandi jewe ndabizi ndabizi iki nari kubajije ga urarambiwe je ndarambiwe pe kupanga mu nzu z'abandi aho kila kitu ni Wakenya none se mwataje kununua iwacu twaraguraga cyane oya si cyane kubera ko abantu basangaga bahinga benshi amazu abantu babituriye mu mazu yabo ibintu byinshi ntabwo abantu ntibabiguraga ariko ga tuvuge ngo ati ese kwenda kubazi warahunze jewe naje kera waje kera ryari naje k'imyaka ka 10 ariko warahunze igihugu kubera ko wagitaye ndabizi ukuri sinagitaye ariko nzotaha narazindutse warazindutse urugo rwawe ruri urugo rwanje ruba hano ni ukuvuga ngo za ntumwa batumye niwe zaje kugira ngo tutahe uzahambire n'urugo ugende kandi tuzuje none se uko wewe uriteguye gutaha jewe gutaha wariyandikishije ni ukuvuga ngo nariyandikishije muze dutahe ese ari kubera ko icyo kintu cyo kwiyandikisha uragishigikiye kuvuga ngo abantu biyandikishe baje iwabo ndagishigikiye abantu ntibataha batiyandikishije kwiyandikisha ariko nyine rebye kwiyandikisha ni ngombwa wiyandikisha ni ngombwa wiyandikishe kugira ngo ejo uzatahe mwiyandikishe ejo muzotahe bashire kuri lisite mini kwa lisite ndi kuri lisite none ko bababwira ngo abasore aribo bataha kubera ko batabwira ningo bari kuzibwira ningo ko barazibwira ngo zitahe tubabuze ngo abasore cyane mwese ni ukuvuga ngo muhambire mutahe abantu bahaguruke batahe ntabwo bavuze cyane ngo abasore ariko abasore kuko aribo bakenewe cyane ruguru none se tuvuge nk'ubu nyine uzoja kubwira ngo nimba mama ari hano agenda aje kwigisha abana bari ruguru cyangwa ngo papa ngo aje kubigisha hariho abasore ajana abana ni ukuvuga mwese ashike abana bazaje ku ishuri asigara batunganyiriza urugo k'igihugu namwe n'abagabo yani n'abasaza muzotahe twese tugende dusubire iwacu abandi uko gato turateza igihugu c'abandi imbere tugende tuje guteza igihugu cacu cyo duteza imbere ese umwete muzamugira nk'ishari ryo kubona ibihugu by'abandi bitera imbere ibyacu ntibitera imbere icyacu ndigitera imbere ivyo rero n'ubwo ugomba kubibwira bari bibwire bari abasore bano bantu yemwe mw'abasore ngo murabyumva mutahe cyo guteza igihugu cyacu imbere nanje mbarimwo ko ndataha ibi bintu zo kwicara hano bavume bariho amazu ndarambiwe niyo mpamvu nariyandikishije oya abasore ntibagenda biyandikishije none se wowe nikawe udafite kugenda jewe kubera hari ubutumwa bwiza hari uwabwiye bati size hari umuntu bagumye kubazanya aramubwira ngo sinze kumaza ibibazo byinshi aba musare no gushira mwinshi nawe uko uvuga mwinshi gushira mwinshi no kuba ngo dataha barakubita titubakubita ariko wenda jewe kwishoboye ntabwo ukubitire kuri kamera nitumenye bakamera unkubita uko keneye ndaguhanguye singukubita gusa nyine
ndasaba yuko dutaha kandi tugasigara uri mutoya imagine reba kubu nyine uri mu nzu y'umunyakenya kurayirira itondo n'umugoroba aho kuragura amazi ya buri kwezi buri kwezi aho warangiza ukava ahangaha ukaja kugura amazi hanze yo kunywa ruguru waguraga amazi niyo kuvoma kuri ubu wajyaga kuvoma niyo hantu amazi meza nk'iwacu iwacu ushika mu ruzi ukamudaha gucya amazi ukaba ngareba nk'ubu nyine hano ngo mpaka kubanza uteye reba nk'ubu nyine tuvuga ngo uratembereye washika ku musozi ukicara kuri musozi hano ariko iwacu uratembera wicara ahantu tuze nta misozi yabo ni kuvuga ngo utahe iwanyu tutahi iwacu turi mu misozi yacu tuyubake by the way jeza mbona abanyagihugu tubatera imbere cyangwa abandi bose kaba numva yani mu mutima wanjye tsimeze ukaba wumva ugize kisharukuntu nzavuga yo nari mfite uburenganzira mfite ifaranga nuko batsi iwacu kwanza ikunda pagasa kurapagasa kandi uri kugenda genda uje gupagasa iwacu sinzo gusiga mu kazi kanje sinzo gusiga uzosigara kurebera akazi uzonderera akazi kuko uraniranye ntabwo uzotaha nakumvise ntabwo nigeze mpaka naye wahakanye wavuze ngo uzotaha wahakanye wavuze ngo tuzotaha navuze ngo abantu bahaguruke batahe oya wahakanye wavuze ngo muje sinzotaha je nzotaha ubwo rero wavuze ngo tuzotaha yeme ndababwiye yavuze ngo tuzotaha urandeze afande yavuze ngo utazotaha kandi umutayeho ni mugoroba nakangura yahumure uramubona afande yahumure zucu wacu zucu ndamukunda azi kuririmba zucu kuririmba gusa buri kintu cyose arakizi kunda zucu bikomeye yaravuze ngo abantu bahaguruka kuri hoda duhaguruke n'ubundi aricyo tuba dukora hano nta na kimwe niyo mpamvu ugiye kugenda mbaye maseze mbaye si kubera ko mwarize ngo abantu bazi kubabwira ngo mutahe tibarinze ngo batanga muri kubaka igihugu cyanyu sori igihugu cyacu cyo kutubaka tutarinze je n'ubundi nubwo badukubanga ngo barize kubatuma je nari mbifite wari ufite kugenda nari mbifite hari ukuntu nari nipanga udutondagura ari ndabizi nariko nipanga tubizeranyeho nariko nipanga bukeya kugira tubizeranyeho rwose ko ndataha abari mu ntara mwumvise kwanza nuko bavuga naka mutarataha muze dutahe ariko ni gute misi yahunze igihugu misi uwe misi yahunze igihugu misi yahunze igihugu mbaye ndi wacu ndi ruguru uko kararagi uri ruguru kuravugira ruguru ubu uri mu nzira ejo nitukubona hano hanze ejo uzambona hanze uzambonera he uza waragiye tuzakubonera ruguru uzahurira mu madegu kuri Karongi ahantu heza cyane ndakangurira abakobwa bo kuri Karongi muze dutahe urabakumbuye turanahakumbuye kandi harabona wasize harabona asize hari n'abaje basanga hano ariko ni ukuvuga ngo yeme dutahe hari abakobwa benshi waje uhunze cyangwa waje sinahunze waje utembereye nari nzindutse yani wamara imyaka 5 yose none ari ukuntu nyine hagumye kuba utubazo n'ibibazo ariko maze nkicare kuvuga ngo je sinahunze inzira zirafungwa twajarukaga mu kokoro ubu nyine zarabonetse uyibona he ariko ubu nyine yabonetse cyamika nakubwiye uze tugende tugende cyamika zize tugende ari hano tubizeranye ko turashaka ngo turatahe dore ni arakenewe cyane ko turashana kandi ukuvuga ngo yaravuze nimba ari zucu nyine zucu wacu afande yaravuze ejo bundi aravuga ngo yazi abakobwa none
yavuga ngo abahungu bamaze iminsi bagenda ngo noneho yaziye abakobwa yo none muhaguruka ko nta mbona uzokurikira wa mbere n'umucamikazi nagukurikira usezere bishop ubugara wateye bishop banki nakuba kitongo aje gufata isamu aje gufata imiki yaje ipariseri bayigumemo yani agumi iwabo zoka mwamika nza mbibona wowe wakiwaye niko kwiza nukuvuga ngo dutahe jewe gutaha byabaye baye mbasezeye bamwe na bamwe ariko ni mumbona na muzomenye ko nagarutse arizo nzobanje musizo ni tukubona hano zobaje kureba nzobaje kureba umuntu nasiye mu kazi Mama nje dufite kuzamuka yeme yahakanya gitangira avuga ngo ati ntazota nzomusiga mu kazi kandi ariko arundi muntu nzobashije nawe aya makuru ahavuga uwavuga wahakanye muntu kandi wewe tonde ndagutuma abantu nimugoro ibintu tubigire seriye bwira abantu babwiza ubabwire atari ukuvuga ngo n'ubwenya tuba dukoresha sibyo bwira abantu abakobwa abahungu ubabwire uko uzuba gutaha ko nari sawa nyani sawa cyane rero narishimye kuba baraje kandi ikindi cyambabaje kubwira kimwe ni ukuntu bavuze ngo abasore n'abasore abakobwa n'inkumi iyo sore oya nta kibazo abasore abahungu n'inkumi nyine ngo tuzoza dutegera ibyo batubwira yani inama baduha abakobwa ntibitabire ni ukubera iki mutitabira kandi natwe biratureba wari wagiyeyo jewe tubizi se agacana naje agacana tugahurira ku rusengero ni ukuvuga ngo warashitse ubura abakobwa ndakubwira aho narindi twari abakobwa batatu n'abakobwa buzuye hano muri Kenya batatu ni ukuvuga ngo muze mutegere basi nimba utanatabara muze mutegere ibiri iwanyu ibihabi biwanyu n'amakuru meza bafite amakuru bafite amakuru meza yipamo ngo n'abakecuru muzoze muzamutegera amakuru y'iwanyu mugire n'amatsiko yo kubw'igihugu cyakize muzotahe ese niki mo wamukora jewe ngiye gutaha ese ni papa nde nosezera hano Papa Shema Papa Rije ayaye ngo ni n'akagaramana aya baravuze ngo n'akagara baravuze Papa Rije n'akagara simuzi abanyumva gusoma n'akagara ese yabaye gute bakagara abizi ukuri ese ko biri ayibaye ese we kugagara muzamuka tukabariye twebwe tuzatubarira vuba twarababariye kingo ariko nyibutsa usanga gukunda uziko afite abantu mubari ndabiza arabaranduta nese we kurakara nije kurenga akagara wisige uramurakariye wisige kurakara uragabanyisa kubwire nta sukari nta namunyu hari ukigeze muvuze uva hano kingungwa niwe watumye tumumenya n'umwana uvuze agakira akabaho kingungwa sibyo kubera yuko akagara ari umugambanyi ngo ati w'ubwoko sibyo niyo mpamvu yasuzuguye niba amanyota azanyumva simwe ne wacu manyota uramuzi manyota n'umutwari rero n'ukuri abatwari twarabije manyota manyota n'umutwari ariko nuza mu muryango manyo tuzakubabarira turwana neza babarira na vuba kingungwa tuzakubabarira sinzi umarara wiwe tuzababarira twe turi abantu babarira vuba cyane nubwo mwabonye biriya bintu ese ubundi bwo kubaze nk'abantu kongoro abaheri abizi nizamubonera kuri social media gusa aho batakivuga muri Gantama usanga hategura byo ikindi kiganiro baza gutanga muri Gantama ari muri Gantama ntiyagiye kugwana he aba muri Kongo
yavuye muri Amerika ajya kurwana. Ese ko nabonaga yicara agavuga cyane byagenze gute? Aravugira ibiri hasi ari mu minembwe yabuze wifi ari mu minembwe ariko Yesu wowe azopfa vuba cyane nakwitwa n'ingara neza nahure n'intandara y'aruguru ni ukubera ko batakivuga byagenze gute urambaza se icyo tuba tuvugana reka mbabaze byagenze gute ko mutakivuga byagenze gute uwo ninde Muniga Ntama mubaze Kongoro cyangwa none numvise ejo bundi baramuririmbiye indirimbo nziza Kongoro ngo nzakubona uri duka ariko rusa ndagukunda rusa ndabakunda ndifana yamuhimbiye indirimbo warayibonye mwabansomwe mwembi babiri turamusuhuje ndabasuhuje rusa sinzi nimba nzakugura so ndakumva umpeze nambara ndayifite ndayiguha ndayifite nubesha aya nzoyakugurira kandi wavuga ngo nzoyimugurira n'ukuri gusa ndamukunda uriya wundi bakorana sinzi izina yitwa nde hajya Eric Ngomezi yes nawe ndagukunda ndi umufana wanyu cyane bakomeze bahimba indirimbo yes muzazihimbe aza akora utuntu twiza cyane ndamukunda cyane bikomeye ndamukunda cyane ni ukuvuga ngo ikiganiro cyacu aho cyanejeho nari nshaka kuvuga ngo muze dutahe tujye kubaka igihugu cyacu bareke guteza igihugu cy'abandi imbere wowe n'abanyakenya twobuza abantu bareke guteza abandi imbere kuko natwe hari igihe bozoza iwacu bakaduteza ariko noneho bigeze kandi iwacu ni heza haba n'amafaranga uzi iwacu ukuntu ari heza gusa ni uko ari ibita nyine bihaba ariko iwacu haba ubutaka bwiza n'amafaranga mwebwe muza muvuga ngo ati muracuruza ibiki hano muzoze tuzicururize haruguru iwacu protect vuba cyane fashinga iduka rya protect jewe nzoshinga dukora ibintu no muri office na protector yego mutazogera telefone icyaka yegende mukuti zahashira telefone zanjye kandi zanda ko ndabona umuntu nzo kwandika mu kazi kawe ko ndamubona vuba cyane kubera yuko uziyandika nzakwandika jewe wewe wanzega gutaha niko yewe ngo nanze gutaha uyu iyo tiyoreka gutaha ndabizi karataha n'urwana ashaka cyane rwose tahe abafite kugenda murabizi namwe ukuntu mubigenza naje uko mbigenza babwira hari abatabizi none se nk'abo batumiwe ntibaza urumva ngo ntafite amazina hari nta makuru aba afite umubwira aho yoca kugira ngo nawe yisange umpamagara ubuhe namba yaje bampamagara yandike nimero yawe yandike bampamagare ngaze tuganire ubereke inzira amerekezo sawa reka dusoreze ikiganiro cyacu aha ngaha turabasura bye turabashimiye mukomeze mudukurikirane abantu bakomeze barebe uno mukobwa no mu minsi wacu abakeneye akanimero baza ugasanga aho ngaho abakeneye abazifatikanya nabo mu rugenzi azobahereza amaherekezo kugira ngo bakomezanye urugenzi bazamuka cyane nimuze ndabakeneye we Yesu we bye bakunda mukomeze mudukandire subscribe comment share turi kumwe nawe utaha